Oke kali-kali, jadi kali ini kita run-run sambil jalan-jalan dulu ya kali-kali, entah kemana pun nanti kami sampai, pokoknya tonton aja terus video ini, oke? Supaya kita agak healing-healing dulu sebentar. Hahaha. Oras kali-kali, jadi dibutuh kamu sunare kami lagi dia. Kalau doa kami sampai saat son kalau mengalami peralatan di yang kanan nasi kolej itu. Tapi saya sitong na junok doa kami tu baca iba dibaca impres pangkuala pada mula. Kali pola doa kami sampai saat sunare. Oke kali-kali, jadi om masuk nilokon na Medan Mall. Ala kebetulan libur do sonari, jadi buka kami medok sonya mana Abdalani sekalian lau mengalului akap perlengkapan sekolahna alas toking naik masuk nama tahun ajaran baru jala ibana benung ngawe kelas 2. Boleh tuh kok kamu pehami kira pahuta-huta ada pala masalah ya, memang pahuta-huta do kami. Jadi om masuk nilokon na orang kampung masuk mall. Oke, kebetulan musero adong guru ni abang sintuta si Teresia ala libur do sonari, jadi bukan meto sikuling mana Magdalena ni Joate kasungun na labok jo kami kulala kami ala kebetulan Medan sonari lagi mau pidlo kali-kali oman na baju na meron si Teresia. Anggo si Joel parulian si batak bocilon mereka kamu mana mardala do eskalatori along gimana do tong mardala nang sabari mana seto sa tu bincang minarokan. Jadi dong saya kami 9 malon lanjut mamu situ belakang nih imerogar na pusat pasar manang Pajak Sambu. Cuman ala hari merah do sonari lagi tutup logo dengan di pusat pasar on. Kalau di Pajak Sambu do anggo na buka. So maju hulu li kami akap ring kapas sekolah na yade. Oke kali-kali. Jadi marlinggum jam stok kita alam mo do sonari kami posisinya di pusat pasar Kota Medan Manang Sambu. Lagi sepi. Halo Joel. Udah dapat yang kita cari itu? Belum. Mau nyari apa rupanya? Sepatu bola sama sepatu sekolah. Fail mau nyari Fail apa? mau cari apa, Fail? Mana? Tas, sama main ke mall, sama beli tas. Oke, itu bereku itu ya. Oke, ayo kita cari. Oke. Mudah-mudahan ada. Let's go. Oke. Besonari kita nung nasa be tu Pajak Sambu. Pusat pasar narong di Minanate. Nyama di juluan nung ngamulai tari darong. Pajak nanak kana berjualan na luari. Kapering-bering menyusun namang nakas itu ran halakonan termasuk si Parulian nanti. Si Joel batak bocil anak Medan itu. Ay cumi mana bito pidok di sini ate. Nyon boleh ni tong-tong buruku tang do pesik polaon ale boleh ni saping nay na rojo ni biru berek di si Rafael law masuk te kana manggo taon. Jadi tikina Magdalena hamit tong di Pajak Sambu paju pamahamit tu dong sahuta. Karibaku lagi berjualan di son. Tu hamu akka kali-kali ate bololah butu tu Sambu belanja tadai hamu bohinon berek kamu. Satu hamu non tiga-tiga ni manang jualan na ate dong sahutakku do. Jadi sonari ngasabi habi belanja tengah tu gurang. Mana belanjamu Joel? Oke. Ini sudah mana belanjanya halo. Sudah ke sudah be hudah ni kami be seputar ni pusat pasar Kota Medan Sambu. Ale agak sepi ala lagi udah tutup ate. Jadi sonari marme yang maju kami. Gobunak kada nakon. Oke.